Buđenje. Pada sneg. 24. marta kad mu vreme nije. Hajmo na grudvanje. Ili uživajte bar kroz prozor u ovoj lepoti. Dragi moji, pa preživjeli smo mi mnogo gore stvari. I bombardovanje, da, danas je taj dan kada je sve to počelo. I pretnje njime, i bombardovanje raznim informacijama, i rat, i poplave, i zemljotrese, i hirovite, ko zna da pliva, 90. Inflaciju i devalvaciju, i variole, i izgubljene i nađene ponovo vere. I još razne pošasti od kojih nismo pelcovani, a prežive smo. Jači i snažniji. Preživjet ćemo mi ovaj virus, zemljotrese, karantine, svetske promjene i šta god da se još iza te planine krije. A kako, pitate se? Svojim duhom, snažnim i osvedočeno ekstremno jakim u nedaćama. A prevali smo ih mi ovdje u ovoj našoj kući preko leđa, tušta i tma. Sjetimo se kako smo se lečili za vreme bombardovanja. Smehom, dobrotom, čovečnošću. Sjetite se. Odlika inteligentnog čoveka je humor, sposobnost da se smeje i u teškoj situaciji. Jer smeh je lek, osnovni. On diže vibraciju i imunitet. A ovom narodu ovdje smisla za humor nikad nije falilo. Imamo ga za izvoz. Inteligentni moji, postanimo i pametni, jer to nije isto. Upotrebimo svoje najjače oružje, naše umove, naša srca i duše, a oni su nam slobodni. Slobodni, čim mi to odlučimo. Ne stupajmo u kaveze uma, niti duha. Niko nas tamo ne može naterati. To je samo naš izbor. To je deo nas. I taj deo nas je uvek slobodan. Setite se. Kad su nam za vreme bombardovanja roknuli struju, tamo negde posle 2 meseca ludila i nespavanja, zaleganja po deci danonoćno, koji smo ono tekst izgovarali u nebo? Siđite da vam naninu, siđite ako smete ili prestajte. Ugojit ćemo se. Jer svi otopljeni zamrzivači iz kraja su se stlili uz okolnih zgrada u naše malo dvorište i roštilj se pekao non stop. I taj smeh, i penjanje na merdevine da se vidi vatromet na nebu, pa makar i tomahavcima izazvan, i uzimanje sa vedrije strane cijele i realne situacije, nemogućnosti da takneš neprijatelja, nas je i spasao. Ko do sad nije poludeo, taj nije normalan. Setite se, onoliki grafiti. Ako nema šta da radiš, nemoj to da radiš ovdje, ili kući. Svi namčari iz kraja odjednom su postali dobri. Nađeše onu iskru u sebi, oni koji nisu razgovarali progovoriše međusobno. Nezgoda je bila što su se ti, čim je opasnost prošla, vratili na staru. Ovog puta razbuktimo tu iskru u grudima u vatru čovečnosti, zauvek u nama. I podelimo je i s bližnjima i s daljnjima. Budimo ljudi, to nam najlepše stoji. Još prikačimo osmeh, makar i ispod ovih obaveznih maski, jer čovjek koji se smeši sija ceo, na dobrobiti svoju i drugih. A virus, a i bilo koje drugo zlo, prosto ne vibrira sa smehom, onim iskrenim, i beži kud ga noge nose. Evo, Italijani pevaju sa svojih balkona i diljivi su do suza u tome. Pevaju iz svih svojih duša, sviraju šta ko stigne. Japanci su posle Fukushime i svega što ih je tad snašlo pokazivali svoju poslovičnu staloženost, ali i ljudskost u pomoć jedni drugima, strpljivo čekajući u redovima da komšija završi s preuzimanjem tog jednog nečega za jelo, čega god je bilo. Nigde tuče oko ičega, totalna svest da su svi u istom čabru. I pružali su ruku jedni drugima da zajedno uspeju, koliko god da je strašno zvučalo, a zvučalo je. Ljudi, nikada planeta nije bila u istijem čabru. Nema ono boja kože, čiji je veći, auto mislim, kuća ili slično. Odakle ti je baba, kakav ti je pedigre, seksizam, rasizam i ostale izmišljotine odošu u vodu. Ne kažem ja da ne načuljite sve svoje sprave na mod, relaksirana opreznost
Ja samo kažem, smejmo se, onako ljudski, iz duše, kako samo mi to znamo. I zarazimo ceo svet tim zaraznim čovečnim smehom, a time i lepotom, harmonijom i ljubavlju. Sve će doći i proći. Uživajmo u darovima koje nam on nosi. I eto nama sunca.